Kini kita du darshan MEGHALAYA bat ngipriang supaya pi barok sekali ketuk kubor mentah ke janmit syawon paji kubor ke bebnya ini pe syai kemat pekongsan. Mi da kispa ngut inong snong ha nong ra namar ke jing thang men sim namar ke jing kieu ki kam pentriem persya ya ki klung Kenma buram ke Shillong ya Zubin Gak da ke jing wai bat ke jing bam smai bandang ke jing bishar bahak bat jing yatli Tau history ki thei la kai football kam khaya ka bonifilia chulai bat kali shaleng do ki bla sha jet chak kanun ni la kai under 17 kari haglampung KHASI Kutnok tamasa mega kayak fest arajar usan da kelumpung ikok kingling jong ke Asian Extreme Kayak Championship Hawa Untro. Kikubor kibabnya. Kajing thang mensim kajing bitar bat kajing sngodo jing karman jong kinong snong halor kajing jam bak kha jong kikam sniu persya ya ki kelung kala penlong ya kispa angut kinong snong ban mi bat yat pat ba ha surok bat thang ru ya ki membeti hamadan football nong ra ya kene ke jingyal pet ba la panlong daga dor ba snong nong ra balawan bani sim benta da kinong snong kinong elam snong bat kiwe ki don kamen sim sngolam haba ajing kran ha ke jinglang secretary snong uba pen sai bor lang pengrop ulakan tu ya ki kemi ki kpa bakin kham husiar ha ke be de ba kijing im jong ki khon jong ki kemi ki kpa nang ba ki dam shosier Kasihan siir berkat ya kini kejinjang ini dapat kasihan boy. Apa panis kini kejinjang boy mereka lihat ini sembut menteri ia penpam ya kejingkren jeng tentukan pam ya kini kepala bagi day ban suman banyak permana fikir ya kejingki publik ini. Hakajing persang ban guntiu ya kajing sengkam lajong hapring kisamla ke MDC kanang po ka kong rona khamdej ka lalet ban jengok ya kayo hanong pon town shopping complex ban penslur ya kisamla ki basong dukan bat prinya ikam lajong ki barit kani kayo balasna ta sarkar ka don sibun ki dukan bat kajing thu jong kani kayo kalong ban penduna ya kajing bom yo kam yo jam ha ka than ha kajing le jong ka kong khamdej kalapan pau ya kajing don kam jong kum kini kirinsan ban yarap yaki kon samla bakin yo yaki lat kamai kaji kibayai ne bat kentu ban yai kersan ya kijing sengkam sengjam jong kitrai trai muluk Lakan mau buram hakarukom kebajai-jai ya unong ruai bapau nam ubalaklat no u Zubin Gak Hadeva Kumar Das Memorial Hall ha Bishnupur Shillong. Ya kan kejing mau buram lale da Shillong Central Rongali Bihu Celebration Committee bat ke Sanggerdev Cultural Center ha kate ke sni la pentem ya kejing ruai jong Zubin la donru kejing pule ya poetry bat kejing soi kerteng lang la ne signature campaign jong kinong wan sia sim benta. U menteri ke sarkar jela ubasan bor sulai ulai don ini jong rake baknya bon nang chan Zubin pat kiriu pau khmat u Dr. Diganta Das jong komiti bla penlong ya kan kejing rake ula ong bakane kejing ai buram kamdei tang ban sukan mau ya kejing ra jong Zubin Henry kidei ru kejing perta ban yo ya kejing bishar bahak kejing suk bat kejing teliha ke mlang salang Yeah. Today's event is about the homage paid to the great soul Zubin Garg. We are organizing it even in Shillong, which is outside of Assam.
So all these years, all these days, I have seen that people are videoing only in Assam. So even outside of Assam, the noble cause is carrying on. So we are paying homage today on his 1 month anniversary to Jubin. Ka nyotrap Youth Council kelas dang ya kajing lap pajba alor kajing khu jing subah hasora da kebasam ya kikot lengkedop sya kinongwan jengok kai perthei ba kidei ban sumar khu ya kemariang saudang saukun pat penlong ya ka kebajerngam. Vice President KHASI uba Francis G Maulong ulaong bala juyo i ba kinongwan kai ki jubret jebok khamtam hasilin tiar ke surok sora wat haba kemariang saudang saukun kelasak ta bha. Ula kerpan ia kinongan kai baki day ban bread ikinyut kinyer tang ha ki jaka blabu kerpang bat kentu ia kesorkar ban bu ia kerkom trekam ke bebiang ban penkhut ban subah bat ban san biang ia ki jabo ban yada ia kejing internet jong kesora. Lagi bernasaki nakapur ba kejingwan jong kini kibriu kitoris kibanabar teng kalau tinggi segmet pat ya ka memariang kejungi nama ringlei ya kajing berat pathar ke jongki ya ki plastik ya ki kini ki pliangkot ki pilakot ki balas sata hasil ta jong kani ke surok ngadu na kani ga linti sora terter ya lawan ban simi kan sinja na kabangin sam ya kini ki kot kedok ban pristu ya kajing dan kam ke jongi wei pei wei ngon jo kai perthai ki ba ki den le khoi bat ki dei ban berat ya kita jabok jaba yang jong ki kita ba na kaliang jong ka jika tengok kai ki lapen krek kerpang ya kita ki jing ya kita ki kho kita ki ban berat ya ki kinyut Ka KHASI Students Union kelap penlong ya ke program Sam Kusnam ke bakat sao jong ka kamat caplang academic award ceremony arajar san ha divide word secondary school lumshnong kabala itu ya nyu prangut ki samla pulih lor ki jingle bha jong ki ha ki jing pulih beper ki samla pulih na keleng ki benta jong kathan ki la sapan ku burom halor ka jingle bha jong ki ha ki jing pulih ha kani ke ju kasngi ke KSU narpu circle ka penlong ya ke program pensma ya ki khot bathma jong ka ki ban chakri na benta ka samoy trekam jong usnam arajar san hadu usnam arajar apropra kani ke program klub penpau ya ki jing shimkhya jong ke KSU ka badang ya chakmat ha ka puliputi jing nom jing krek la ya chapang ha ayoya na ka benta ka wat bakandai sedap ka belong ru ku jing ken ya ki record ha ka ba anthang hadu arpun riu lak hat we hajar shispa we tli ya si sanru tli ki wa ki ba hasil ter ki karam ki podi kani ka jing le niam ba man la usnem kadai kadak jong ka jing wan pha jong ram sa ayodhya bat ka long ka we na jing le niam sa kan ma jong kri kani ka jing rakhe an pen i ek dostur tan ra jong ka ayodhya jong ka perthei ha ka ba kinong petkai ken sasakhi ka jing thawa jong ka nong ba ha ka rukom ba itnat jong ka jing le niam bat ki riti ki arngut ki thei la kai football MEGHALAYA ka boni filia shulai bat ka lisha lengdo ka India ha ka lampung AFC under 17 women's Asian Cup arajar reu ka banlong ha China kani kalong ka dak jong ka jing yo rung ka banengkong jong ka kanhun ki thei la kai ka India ha ki huis nam baladam ka India ka yo rung sha kani ka lampung hadin ba ka job ka Uzbekistan da ara kawai ha ka jing la ka qualifier ha ka ba kini ki arngut kini la ka ki lala ban la ka ba Menteri Sarkar uba sanwar shulai ulapan ku burom ya kini ki arngut ki thei la ka ha or ki leg yam da ka ba ai khusnam ya ki marsan phawajat tangka kijing aiman sim ya ki kalumpung 42nd mega table test challenge no hanin ngi ka patrik sports hall ha kabalapan kuburam ya katanushi das gupta baru suranjit de ki balong kila adu ha kiliang ki kentei bat chenrang kumjo
Hagani ke jing lakai final laya don rengkat dau Arbin Stone bi marak MLA ka Silsila constituency. La penlong Direktura Table Tennis Association haga jing trelang bat kemikhlaya Table Tennis Association. Kini kelumpung basau sengi lenter kaladon kumbasis pak ngut kini sembenta na kalenggi distrik kum ke Selong Nongston Jawai Nongpo Tura bat bak mara. Ka lat basngur jong kawa trau sajisin kelaki da kejing tiet uboi tha bat kejing risa kinong petkai ha kesengi bekut jong kejing kop syong ling kayak basan sengi lenter jong kamikha kayak fest arajarusan keblakut no hanin sengi hinin kesengi sajan la penlong ikan kata masa yaking ling ha kesnong itnat kwai the village ka utham ini yang sedang kabalas sedang ya hai grup ibarat mentah kering yakin nya kayak na keleng kidau ba bat mentakan tila penlong kesian bengkong ya kelempung ya kop Asian Extreme Kayak Championship kebangsa kan mau nalor kajing saat jong kesengi senrai kemikhlaya kani kelempung kelapen keladur ya kerut wa jong sya jong kata masa jong yang kiri sulur kan e kun akan masalah la sakit mesim yakun kajing sulur bat kajing internet jong kejaka berkekering yaknya kayak kebetrim nah ke baru kajing sembenta kelekun ban kendat ya ke hakilat lat ke bala ban odur ya kani ke wa ke batut agi bekut jong kajing ya don lang do menteri kikam sport subak wat wiki sela kumukongsan ubelaya ro amtang ikin sembenta ki balapan pau ya kajing sulur Ray yang kiu jong kaya kum ke jela jong kai ke pau ha ki kam kilan ki badan kam ya jing seluruh ha India. Mentah dengan jingman kesunyeng hat tua kejing set kelang lai 4 degree Celsius kejing sengam kawau mentah kasing kelang nyu pesan lagi apa pai pad anung bak Selong kejing kreat kelang kala degree apa nyu degree Celsius kejing sengam kawau mentah kasing kelang sampai nyu lagi sepak nah jawapan kelang kejing sengam kawau mentah kasing kelang sampai nyu lagi sepak kesunyeng hatura Selong berjawai kanrang. Syawab ben poi syawab bekut jong tuk kubor ngi pe biang sisen ya kimat bakongsan. Mi dakispa ngut kinong syong hanong ra namar kejing thang mensim namar kejing kiu ki kam pentrim persya ya ki kelung. Kenmau buram ka Selong ya uzubin gak da kejing wa bat kejing bam smai bandan kejing bisar bahak bat kejing teli. Kau history ki thayal kai football kan khaya ka Bonifilia Shulai bat kali shaleng do ki bala syak jet bandrum syak ka India's AFC under 17 women's squad. Kutno kata masa mega kayak fest arjapsan da kelumpung Yakob King League jong ke Asian Extreme Kayak Championship hawa umtrau. Te perlok kat tungin apoi sebukut jong tuk kubor jengi mentah ke janmit haduk mengina siambiang mat pila syakas ni keblai pi barok.